Kakasi Department jong ka Shillong College menta ka sngi ka arpusaw tarik rempang kalapenlong ya ka jingrakhe ya ka sngi jong ka ketien la jong lani ka International Mother Tongue Day halor kapang Youth Voices on Multilingual Education. Hakani ka jingrakhe la penya da ikong ai kharsa no la kren pediang da ikong bis emle la yo ya ka jingrai kerpang na ki khana puli VTC but jing puli point 3 na ki khana undergraduate ka Shillong College but na ki khana postgraduate. Layok ru ya ka jingkren na u Dr. A.W. Rani bat i Dr. Barika Kriem ki balong ki riu shampang hakani ka program. Layok ru ya ka jingkren ai kublay na uba e seliang. Reka por ini ya kabang in jurit bangin tokit bat bangin sorjamin ya laga jong tin bat ya laga jong gajat riu hakabedi bat laga kecil. Nama kata daw ka jimpelong ya ka program ka bukong kani kalong ka batay por. Ham tam e ban khot iki kun sama bangin ya sulap lang bangin ya pai sakmat bangin ya pek bangin ya theri ki jing e ka bangin ya kendu ka jing ya ngi kum gajat riu. Bat pangin sandur pat ya kalawai kejoni. Kabang ako akan penkenal lengkot hani kalong ya katu kajing penpana juga UNESCO ada senam arhajar ka ar dan nambah. Katu kajing penpana perthai juga UNESCO ba kumba arhajar tam kiktin haka perthai kila jandu jan. Bat haka tu ka dulir jung ka UNESCO haka sintemik ka benengkong ka kien kasilu ka don lamhan tu. Hadian balami katu kejik pernah juga UNESCO baka kien kasih kalong endangered lani katien kabadon haulan jong kajing ma lami kijing keli lami kijing keren lami wat kijing persyar kini ki feedback kini kijing keren kila apoi suka UNESCO ki start ki jahat ki jongka kila ya lum kila ya jurip biang kila ya tokit biang kila ya sorjamin biang onda haba kila examine bat kila reassess kisem baka kien kasih kamdon haulan jong kajing ma Katin kasi kadon ha upur usang ha ujuli ubasyan kadai ka safe language kena makatadaw ki withdraw no ki wenno ikato ka jing primana but ki amin mo gonong ki wenno ikatin kasi nagato balis ikatin kasi kalong si tingil ya kemen giliya singo tunat giliya ki giliya wai biang bat giliya pumut biang bakatin kasi kalong safe lani kalong kabasna Syuk ngaku akan penkenal lagi kakung ke UNESCO kaktin kabadon jingma lani kabadon haulan jong jingma kade gani kaktin kaba kiong bakidon kinong kren kibatang kikime kikpa lani kini kibalak kam temen kikren lada kren tang kikime kikpa baki temen bakini kikena kin kren syuk tigane kaktin kadon ha kajima definitely endangered. Kaktin kasngan lada kibriu dong kata kajak kendriu baru ki kerendut ki kata kaktin. Ki kena ki keren, ki sama samhoi ki keren, ki kime ki pa ki keren, bakini ki balak kham temben ru ki keren de kaktin. Di kata kaktin kalong si. Ndai dang baki keren ki pendan kamru ha ki trai ki ta ha khai ka pateng ki yo ki hat ba ha ki office rekam ki jongki. Ki pendan kamru ha ka thok ka pule ki pendankam hati jaka aju pule ki bakar pang ki joki leng bakar tin ke joki bat hak tin ke joki te kita katin kalong se hadai katin kasa no asatan kini ki pa bat ki balak hamrang ba kun ki nong kren ba ki nong pendankam ya kam ya chu lan kam dan chu ke jing kai pateng ni kini ki kun ki badang rit te kata katin kalong endangered definitely endangered Syuk rada kakten lelai ya keren tang gini di bala he tambah haki office dari kamrum pendan kamha haka tho ka puli ru kami ai kamha lada kadon ka jinklot ake bakun kita giliang tega bukum ka kakten lelai ki on kalong severely endangered kamur ka jingma kala hamsar kai syuk ulan juga jingma ula hamur ben ba ula pau semua lada ja ba ya kata kakten keren satang kitu di bala he dan ki bala ham temen Bakin pendengkam su haka thok kapuli haka thok katar. Bakin pendengkam hati jakatrai ki jakata ki jomti. Bat kata karkom pendengkam ru kalon tang teng teng kata katin kalon critically endangered. Kamu ada nahulan jung ke jema ke bosot he. Badara jang bagi dong keren kim dan su dia kata katin kala adu jai sendon extinct. Kita ini ke bang nasukwa kan pasak timur jadi
pun dan ka mat ka bangakwa banora apa dan jobi kun sama kan ka puar kare tang ni ninya sai baka kien khasi kamdon haulan ka jingma tangba ka kien khasi kadon pat ki jingma ki ba apya kamdon haulan juga jingma kalong si tangba kadon pat kini ki jingma ki ba ap saudong ya ka kaba haka language jong ka haka kien jong ka UNESCO haka rokom bu jong ka UNESCO ki ong ya ka vulnerable Namong pagkakin kasi kani ka vulnerable language. Handre kakin kasi kalang subjected to vulnerability. Kidon kini ki vulnerabilities kiba bonjat dan ki jingma kiba apni kakin kasi. Kata ka kategori kadon akan ditulis di UNESCO. Kidon ki jingma kiba ap ya kakin kasi saudong jogi lada nyim pikir ya ka. Lada nyim penne pensa ya ka hakata terkom. Kaya ini kekien keberan juma, kaya ini kejima kekien ketung UNESCO. Kekien keberan juma, kadai kekien kebalon kumni. Kita itu dia berapa kali kekeren, kena kikulung ki medik pa kibalahe kibalasan kekeren. Kipendankam hakathok katar kipendankam haki sakapuni kijongki. Tehendrai kidan kikep kipor berkijaka kiba om pendan kam syu ya kata kecil. Kidan kipor kiba kin pendan kam bi kita kecil. Kiba ar mendeng kan kipor. Kadon kajin pendan kam ringkatlan berkiwai berkitien dani kajin ya khlek khawlang. Kajin ya khlek khawlang ni kiwai kitien, kajin ya milai berkiwai kitien. Kataru kadai uwe na kidat jong kajingma ya katien kabelon vulnerable. Karena kini kitien kiba na kiwe ki ar ki rum katien ke jongi kabot pa kita kitien ki banabar tilakan bam telah kata katien. Kaba pediang pendon kami ki bukom kita kitien. Kita ki bentar jong ka vulnerability kiba don hak kitien. Katung kajing pakai ki jong isu. Om tan kata. Lada ya katien pendon kam hakijaka trai hakijaka ta Hamtam hagabedei bat kibor sarta. Di kita hidei ki jingma ki ba ak eketien.